Sawubona mzalwane egameni laJesu. Namhla ngendayona inshumayelo yami lemfisha le ngihlala ngiyenda njalo. Namhlanje sikhuluma ngokuthi mzalwane, Yati emagunya akho. Christian, know your authority. Ngidawusho into lesiyadiko. Yati bazalwane ngisho bahledi ba debate. Kunetinto letingacaci labangadi bazalwane ukuthi tishona. Ngibhalile ke article ngalento lengikhuluma ngayo. Ungayichecka ku holinessadvocate.com but ngivenje ukuthi kuyalunga noma ngenda ivideo ngayo. Amakholwa ayaphikisana into letinengi. Ngisho nje into letincane. Kwanze ukuthi sesiyabuta ukuthi hawu kanti umzalwane yena iBhayibheli ulifundza njani leli? Ngoba iBhayibheli liclear ngilokho but yena akhulume lokunye. Yati kukhona into letincane efana ukuthi kusono yini kuthandaza uvule emehlo. Kusono yini kudivorce umkakho uthathele lomunye umfati angakafi lo wakucala. Kusono yini omake bafake amabhuluko namantombazana. Kusono yini kufake umakeup nekufaka bo artificial hair, bo artificial nails and all that. Kusono yini kufika late esonveni. Kusono yini kuba sephathini. Kusono yini ku-attenda i-secular event umqimbi webantu labahlabela music longakholwa. Kusono yini kwende ama-jokes uhleka ulalela ama-jokes uhleke. Kusono into ngeletento leta. Le list yenze kakhulu. Esikhathini lesiningi siya isibutane sibazalwane singede sakhona kuphendulana ngendlela lefanele. Uyathi kukhona lengimuve abuta umbuto abathi kwafika umuntu kimi wangitshela ukuthi kufaka thayi kusono. Ngase sengivele ngithatha abothayi bambonke ngiyabashisa ngoba angifuni kungena esihogweni. Bazalwane, uyathi namhla ngifuna sikhulume ngayo lento le. Iyalidivide alibandla. Indzaba yokuthi tinvo leti itsite tisono noma tsitotono. Singeke sikhone ukubala ngakunye ngakunye. Ngidawukusho esiqhubeka ukuthi kwentiwa yini lokuthi letinto disconfuse nekuthi solution yini. You know i-authority yakho njengomfana waNkulunkulu yekucala liBhayibheli. Uma ngabe eBhayibhelini kungakabhalwa in black and white ukuthi kufaka thayi kusono uhluphekelana. Why are you being tossed around? Lisho njalo livi laNkulunkulu encwadzini yabaseFesu asengilifunza encwadzini yabaseFesu chapter 4 verse 14 lithi ngako ke ngeke sisaba abantwana sigujuteliswe ngemagagasi sipheshulwe ngemimoya yonke timfundiso tekukhohlisa kwebantfu labanebucili bekudukisa. Lesingilisi livete umqondo ukuthi labatane timfundiso letingathi tiliciniso. Ungeke ngoba ufunze iBhayibheli. iBhayibheli ke ngengasho kuletinye taleti ishumayelo tami ukuthi kusuka ku Genesis 1 verse 1 kuya ku Revelations 22 verse 21 livi laNkulunkulu lelo. Ngoba livi laNkulunkulu labhalwa ngaleso sikhathi alikashintshi kuze kube nginamuhla. Ngifuna siyibuke ke leyo ndzaba leyo. Kunemasondvo lathi liBhayibheli li outdated ngoba labhalwa ngaleso sikhathi la relevant ngaleso sikhathi. Lo mqondo lo ngicela siwubuke. Phela uNkulunkulu namuhla usithumelele neMoya wakhe Longcwele. Lesiphila naye, lesiphila ngaye usipho saNkulunkulu lasiphe lona. Lithi livi lakhe ungumdududu wethu. Lokusho ukuthi uMoya Longcwele uyaseluleka namuhla ngetinto letendeka namuhla. Ngidawuchaza ukuthi ngisho ngani ukuthi uMoya Longcwele siyamdzinga. iBhayibheli lishito kahle ukuthi sifanele singadzakwa liwayini kodwa sigcwaliswe ngaMoya Longcwele. Noma kulula noma kulukhuni kodwa umzalwane kufanele agcwaliswe ngoMoya Longcwele. uMoya Longcwele nguye lo yawusiholela kulo lonke liqiniso. Uma ungenaye uMoya Longcwele ungaba nalo iBhayibheli but you will mess up. Asengifunze nang Ephesians chapter 5 verse 18 lofakazela lenzaba egcwaliswa ngaMoya Longcwele. Ningadzakwa ngobe kuko kuvela inkanuko kodwa gcwaliswani ngaMoya.
liciniso lethi siyamdinga moya longcwele. Kufanele umzalwane ngamunye makathola isikhathi sekuthandaza akhumbule kucela uNkulunkulu ukuthi amgcwalise ngamoya longcwele. Moya longcwele usisita kuphike. Usisita lapha ekutheni phela litono tiyashintsha tiyakhiwa tono letisha, indlela yakona lensha iyakhiwa. Indlela yakona namuhla ayifanani nendlela yakona lokwakukhona kadzeni. Phela lokhu kufakazelwe eBhayibheli ukuthi kunebantu laba inventa tono, bantu labakha tono ngendlela lehlukile. Tingaba khona letibhaliwe letingashintshi lesitati kodibhaliwe la eBhayibhelini njengekuweba nako konke lokunye. Kodwa tindlela tekona takhiwa bantfu namhlanje. Uma utibuta nje ukuthi kufaka libhuluko kusono yini noma akusiso, udzinga moya longcwele akutshele, ngoba kunekwenteka ukuthi lena seyindlela lensha yasathane lasebentise bantfu kuthi basakhe sona. Mhlawumbe ngingaze ngisolakale la asengifunze naleli verse lelisho ukuthi kunebantfu labakha tono indlela lensha yekona. Itholakala baseRoma bekuqala isahluko, itholakala kuRoma 1 verse 30. Uthi Roma 1 verse 30 lapha bazalwane bakhuluma kabi ngalabanye, batonze uNkulunkulu, bangahloniphi, batigcabe, batikhukhumete, bacambe lokubi, bangahloniphi batali babo, baqambe lokubi. Singisi sithi they invent new ways of committing sin. Asengilifunza ngesingisi. Ngesingisi ke lithi backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents. Bantfu laba inventa tintfo letimbi. Manje letintfo leti tiyasicacela ukuthi kungenteka lokusono akukabhalwa lapha eBhayibhelini, ngoba over the years labhalwa eBhayibheli kunebantu beba inventa kona. Wena ke njengamfana kaNkulunkulu udzinga moya longcwele ukucacisela ukuthi nayi lento le ayikabhalwa eBhayibhelini. Nkosi, moya longcwele ngcwalise ungitshele ukuthi lento lena akusiyo yini i-innovation yesono yanamuhla, ngoba tono tiya inventwa. Lisho njalo livi la, tono tiyakhiwa, indlela yekona iyakhiwa. Yebo liciniso, sekunabo WhatsApp namhlanje, kunabo Facebook. eBhayibhelini bekungeke kubhalwe Facebook, but indlela letinsha letisathane la ngahle atisebentise ukuthi bantu bone. Ngiyacela ke ukuthi sicaphele thina njengabantwana bakaNkulunkulu. I-authority yethu siyasikhumbula sihloko sanamuhla sithi Christian know your authority. I-authority yethu kuze ukuthi sathi ukuthi into yisono noma isisono yini, livi la Nkulunkulu number 1, number 2 umoya longcwele. Umoya longcwele uyasicacisela ukuthi vele lokhu kukahle yini noma akusikahle, ngoba umoya longcwele uyadata letinto leti inventiwe lesetisono phambi kwaNkulunkulu. Ngiyacela ke ukuthi njengoba sihlale senda sesithandaze singakacedzi inshumayelo yethu.